anak mamu sudah sida, dok kapahupuki. Bajang umurmu pagodang-godakon. Oke. Ayo do me pangas na buhay ba witro merdalat tu si. Sero mariziki mimu. Sero rezeki. Kaya may pasbe may tahi pasbe dan nabuhay biya ro merdalani. Ison na mau sa hudul. Gariba nuriwuk kurang au pe manuri. Madidiaw akanyo pahupukon na masure. Ay buhawe no. Bajuannya karong halakon. Manu cewit tu pe marhua sude. Lah hidup dah. Hidup pangkat ni bebelat Tuhan ni. Memang ako. Ya dusi. Unang panizol mabirengon ipangalaho do napiting. Banang isi mo kada ito pas tapol banang ko tinujak ko ni. Oh, berarti kerohana burju soni. Oh, do. Berengod do. Unang gotong baglusongon na rupugusin ang iweru hotiba. Baglusongon na rolya na ba? Torn sapato. Dak pertingi. Balige. Betauli. Kalau na pungi. Betauli. Si borong-borong dak masagip ya kami. Wah, Nggak kami culi aw sa pung nggak kami. jabu muna. Gimana? Aparmen mo. Ala. Andang ni boloni imatu hata Jesus nahacitna dirohaki dibuat Tuhan Yesus ulini baritai las ni roh agodangi sai dipuji roh hakot Yesus 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 Sony đâu Sudah nagel lekira dan
Baga obukmu nih. Ini siapa? Dia coba bareng, Jo. Dia coba bareng. Ini sudah beni pangan. Nih, ada mesti uangmu. Harga seri ya di uang mi. 1.000. Nih. Wah, harga 1.000. Patakas, Jo. 10.000. Ayo doh, sini sepungi. Ya aku ni kaya pengen muru. Iman nol pasi gulat tada. Atau busangan aku dengan muru. Bah sedang mergula, dang minum mahita na duan non. Nah, kita sob. Nah, Dia umay? Dang 5.000 behita. cium mak. Oh dia mau? Oh, lati depung. Dia mau? Dia mau lepung. Paiho ah. Hmm. Waduh, buta. Ya sarong be buku. Habis belum. Baru. Tinggal coba. Seharusnya kan aku kejang. Itu. Kejang. Saya sendiri hiratul mai karuan juga nomor 2 dari ini. Ibu hamar dulu Pak di kagas dulu do teh. Iro kastolu. Olo na mga termulun. Mari sap. Aga ya wak. Tabunay. Itu dulu mana? Itu dulu mana?